keskus tandemhüpet sooritama, et mis nimi on ja... Ruben Soosa. Ja kus selline mõte tekkis? Alati tahtnud. Okei, ja suutsid siis ema ja isa ära rääkida, et see... Jah, sünnipäeva kink oli. Okei, ja nad kohe olid nõus, jah? Kohe nõus? Jah, enam-vähem jah. See oli rohkem üllatus. Ma rääkisin neile varem. Okei. Koolis mitmes klassis käid? Lähen 7. Okei. Ja siis klassikaaslased ka teavad, et hüppad? I could keep the world balanced on my nose. I had a slumber party with all my foes. Now I wear them like a badge on all my clothes. If I'm crazy, I'm on my own. If I'm waiting, it's on my throne. If I sound lazy, just ignore my tone. Cause I'm always gonna answer when you call my phone. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Blindfold on. Mama always asking where did I go wrong. What's up, danger? What's up, danger? Travel 200 miles, I'm knocking at your door. And I don't really care if you ain't done wrong. Come on, what's up, danger? Don't be a stranger. I like it when trouble brews, I won't dare change. I like it when there's turbulence on my airplanes. I like it when I sense things that I can't see yet. Swimming with sharks when they ain't feed yet. Cause I like high chances that I might lose. I like it all on the edge just like you. Ay, I like tall buildings so I can leap off of them. I go hard with it no matter how dark it is. Kui ta läks? Hästi. Vaata, et sealt minu meelest. Nii, mis kõige ägedam oli? Vaba langemine või kuplilend? Vaba langemine. See algus oli lahe. Vaata, teen tal jalarihmad ka nüüd. Panen näpud siia vahele. Nii et nüüd saab sinust langevarjur. Jah. Saab. Väga hea. Saad juba ise kursusele tulla. Äge. No, kuidas kommenteerite seda olukorda? Laps on elus. Laps on elus, tuleb täitsa püsti ära peal. Nägu nalja täis. Nii et oli hea kingitus. Ma arvan küll, oli jah. Nüüd mõne aasta pärast saab ise kursusele tulla juba. Kahtlustan küll jah, ma tükis nagu näen. Et äge. Ja näe, järelkasvu on ka siin. Äge. Right here at your door. I won't leave.